Di mentang ngilik no syaum kai pengat biang no sini syawa kebajan ti ngilik pek jaka dan jaka ni pek lupa nang ni zoom lupa nang ni rutep cengai pelat kamera betelot itu mencilik bik sti sepo dan jaka bi biang manya pendam khwai pendam dak khwai atah mentang sini mah ti ni jaka bang pek baru ni iler ni biang mah pendam tang bau jendong plat dapat je nang ni tu tong nyewat jaka suai syaar bakham i biang nyepet biang suai syaar bakham i biang ke jaka mah tip kuno ni jaka ni bikin jak bru ni jaka tu kada jaka tan siap hi tang ba yong ana kadat bahan nang ni beri ke baju khwai mah ni ka thoi khandau tong harus macam persang kai lang ni demlong nang ni ngan pet no suai si persang mah kelom no perlok je jaka de kolong no kan piang ne ti wala kataru cia persang hi mulum mala ni kathuai cuan kai su ni kathuai khandau baki ong sedam ha su no kan tan siapa ni kan ni jeliu ha te kan ta ti ni kan pen khandiat ya kan ni kerukom khle ata ke jonga ke mana koi ka por sekoi pat mana bangawan khwai aju khle ata kum ni tentang kadai tentang kamdai ti tong ni nyepet menta kalong kum no ngamdan ingredients iru tentang jimbang melang khle baik taruh melang stak dia tok stak dia deh tahan dia jeng khle tapi khle kalau mau baik mah tes mau kalau noh lah itu pada nomor mereka pendam mesin dia sense mom dan sense mesti dekat sense baik saknyat begini mix begini bro namtip kiwe gibri uji klik nam kemudian rai ayo susana motor ayo susana ayo suruh hadam tetap lepas banget ini anggan ni kita berarti kasih sistem kan lang tang kemudian lah tetap tu bakhlek mana nang kong lu tu start seniang tu start go bas duru usma ubi hi malah jangan long sendiat hai kini cai duk layu klek ni dia khwai pendam lah nama si sene te jaka ba kami yu pin khwai penher mentar pada iler te khwai pendam syah persang syah kena kerukom babarok nang sini ni persang mak kena kerukom mah dan dia baklek ada kemui pak kerukom ni klek halak style jong ang nak si ki gitu rai ni dengan klek style jong kan style jong mau ubi hur piu ni nomor kadang piong bakai masih ke semah rai masih ditang gikin japlang satu ni iru masih lai kuat bah te masih film mengi jebok mengi rai te masih hi te top hi tu aslang long pi tu perlok pi kalau long kalau wan nak kawe ka rukom long jongka ondur muka bayu masih hi ha lah kham semah bi dah tidak long perlok itu angkem tu perlok lalong lai i rukom klek te gitu nganget jenong khwai lagi baju smart khwai klek jak pikir jak jingbam itu itau su ngata simple baik klek kan ni tuh tekum tu perlok lalong du ni nya khwai nak tu jingbam bobas biang nyapan up nak tu jingbam bobiang lama ni tuai jakatan siap hi ngan kawang mata sniru nang tai nak tu kejaka nang tu kerwit sisurum longom noh
Yang ni pengapan lang tendang ru nomor ba khamra fiber bun telin nak makadau kolong ba Nasuan persyang biang kadanya nomor ba ha kitigi benang persyang ro kom ler mentar kom no thui plat kom ne te kom no kadanya em na kan persyang te kajing dak do ro kom daj yo de gini kikun nyok ngai kikun berit ya tuh berit dak ini berit mentor ya pet nak api ndak dah jaka nak sa suai ketui ni ketui de kam sa daj ni nak suai ti hajing bom ler jang ketui men ne ban si perlok ha ban pet nak suai pat pi yang ni kenong khwai ri kenja ana jin sisa kan ni ke jaka le ke bom ju laj jaka ni jaka le mentaka sengi pat da poi manga da kumoi yo ni ke jaka khwai kat bomon penap kat bomon ru kepada daj ba bi kala pher ba kom daj di por men syua raja kat lai kat sa kat san tetep minta ta selang ba ban daj na cengan ba ta kerjau sa kom tu sua nyat yu sebak penjam ha nang tu sesim ni khwai pat sebu ang tu kom tu abu om tu khwai sekeliap yu kom tu itu kung ngajeng kwa dan aku kom ngateng lek kom ni kastai itu la ibiang tuh oh la long man kawang no sya thui ma tu long mobiang tu jeng ba long mobiang man kawang sya thui ini tuh sya kawang sya thui ni lakem sagamit kom ni ru ni fiber janga pat la temen jajar kom ni lam pen ki syu yo nang ni jakar tang gitu menehi gitu orit puri-purian atau kethui senang ni puri-purian nang ni kethui syu tang men klek piat hi mulum malah pi perlok jar sngo si kata kawan khwai jonga perlok tang gini puri-puri ami i kawai ke basi phot mi kawai basi phot si tang gini dok ria sudah Tegum tu perlok ngila poi sa ka bentar bakut. Disebutnya pibar ki viewers bani i jengkat ni ki dok ha malum mala dan ki bangai ban kle ini biar sedih hendak nsait syurung ja mah malum mala te ke disebut ya barok.